Živimo u vremenu kada smo prirodu zamijenili betonom, a njene divlje ljepote sterilnim komforom. Sjetite se samo, nekada su ljeta mirisala na rijeke, skrivena jezera i mokru travu, a danas su ta ista prirodna kupališta prepuštena zaboravu, dok se mase tiskaju oko popločanih bazena sa grijanom, hlorisanom vodom, tražeći sigurnost u plastici i pločicama. Odmakli smo se od prirode, zaboravili smo njen dodir. I upravo nas je ta misao odvela ka Živincama, na mjesto za koje su nam rekli da nosi ime Rajsko jezero. Nekada ovo je bila prava oaza, mjesto gdje je vrvilo od života, smijeha i skokova u vodu. Ali kada smo mi stigli, dočekala nas je tišina, tek nekoliko ribolovaca i par kupača. Pitali smo se gdje su nestali svi ti ljudi, šta se desilo sa ovim rajem. Priča o Bašigovačkom, ili kako ga narod zove Rajskom jezeru, počinje 1984. godine. Tamo gdje je čovjek prestao da kopa ugalj, priroda je preuzela kontrolu. Eksploatacija rude je obustavljena, a iz dubina su potekli snažni podzemni izvori čiste vode, popunjavajući rudarski krater. Nastalo je jezero dugo 400, a široko 350 metara. Voda u ovom jezeru je nevjerovatno čista, nema industrijskih zagađivača, a nivo vode ostaje isti čak i tokom najvećih suša. Da je voda zaista vrhunskog kvaliteta dokazuje njen živi svijet. Pličaci su obrasli trskom, na dnu se kriju barske školjke, a kuriozitet je da u ovom jezeru žive čak i slatkovodne meduze. Naravno, tu su i kapitalni primjerci riba, od štuke, soma, deverke do šarana i linjaka, zbog čega je ovo jezero danas svetinja za ribolovce. U svojim zlatnim danima ovo jezero je dnevno privlačilo i po 2000 kupača. Bilo je to drugo najposjećenije kupalište u Tuzlanskom kantonu, odmah iza čuvenih Panonskih jezera. Plaža je bila uređena, igrala se odbojka, slavio se 1. maj, a ulaz simbolična 1 marka. Ali kako to obično biva na Balkanu, ono što priroda stvori, čovjek često uništi. U jednom trenutku Rajsko jezero je postalo sve, samo ne raj. Obale su postale zapuštene, voda prljava, a smeće se gomilalo oko nekada prelijepe plaže. Ljudski nemar uzeo je svoj danak. Možda je upravo taj osjećaj razočarenja nebrigom otjerao one prve masovne kupače, ostavljajući obale prazni. Ali smeće i nemar nisu jedina sjenka koja se nadvila nad ovim jezerom. Godinama se u javnosti vodi oštra polemika. Da li su rudarski kopovi koji su postali jezera uopšte sigurni za kupanje? Ta jezera su prelijepa na površini, ali kriju surovu čud. Dubine koje na sredini dostižu i do 40 metara donose nagle promjene temperature. Hladne podvodne struje ispod tople površine i nagli padovi dna greške ne prašte. Krajem jula 2022. godine to se nažalost i potvrdilo. Rajsko jezero pokazalo je svoje najtamnije lice. U mirnom poslijepodnevu odigrala se nezamisliva tragedija. Muškarca i maloljetnika iz obližnjeg sela progutale su dubine ovog jezera. Njihovo utapanje ostavilo je muk, ne samo u Živincama, već u cijeloj Bosni i Hercegovini. Od toga dana voda ovog jezera za mnoge nosi težinu tuge koju nikakva ljepota ne može izbrisati. Kada danas stanete na obalu Rajskog jezera, osjetite strahopoštovanje. Višak vode i dalje stvara mali potok koji traži svoj put do rijeke Spreče. Podzemni izvori i dalje kucaju kao srce ovog mjesta. Rajsko jezero je gledalo nas samih, ali ono je i dokaz da priroda može zacijeliti rane koje joj čovjek nanese bagerima, ali i opomena da se s prirodom ne smijemo igrati. Ovo mjesto traži poštovanje. Traži da ne bacamo smeće na njegove obale, ali i da poštujemo njegove dubine. Danas ovdje vladaju tišina i ribolovci. Možda više nema 1000 kupača, možda bazeni sa grijanom vodom zaista pobjeđuju. Ali dok god u njemu plivaju meduze i ribe i dok god ga čuvaju oni koji istinski vole prirodu, Rajsko jezero će živjeti. Ne više kao masovno kupalište, već kao divlji, prelijepi spomenik prirode, koji opominje i koji se voli izdaleka. Ali ko zna, možda jednog dana, ukoliko se nadležni probude, mogu ponovo da ožive ovo jezero zbog kojeg su nekada ljudi dolazili i iz dalekih krajeva samo da provedu dan u njegovoj vodi.
Ćao!